Yamamo akwaba. Afi tumilikane share yen. Ewo Facebook and afisi YouTube. Na yamfa kasebo no enchiri mankasa ensamum. Yansha kasebo na se FM free finfe mantemu mechire Central Region. Na make say a posifo ensaka. Owura bia make say won finhye be yadunu ede kro. Na edin abeto dwa dodo ade frɛ no eye holali alucha. Openi wa mu kire mi say enipakum ne awudie bi akoso a eno ego finfi mantemu awutu senya ne potem a wa mu kire ma mami na ne girlfriend anase mami a wafiri mi owura ne den di eye holali ne mpra no na mu kire mi say krodua bi eno no awutu senya ne potem eye awutu senya mensinima a edin das we bentum krodua ne mu no watimi ahwa yankopon anim ede sekan ade ato oba ne minim atwa wakunu ya man senti aye nsempia posifo nsa kanom na make say owura ya mtusu say ono ne tu sa na monbone no posifo kire mi say ade hye bi kwafuom ena mokwafu no hu say da bi enka ebi efiri nwura no ho ba o ma ye sa na de na ebon kankan say wono ma hwehwe sa wonom ehuna de kro won wodin kofie ekoyi ade hye mo bentum krodua ne mu nyina tutire say ne ma bi kwaso a etiatuaso efita nansen efomu kwan eso bon pa ede epa na esi na mu kire mi say asem we sia na no brande etwa men na yo benem bosuma yemu ne tasutu na asem we sia momoden akohwehwe ya asenka jom be hu am omokoye koye kire din woni ma hunu hohwe neja omosan eba fie na enu achi na mote sedabi ase krom ho no nansen no basabasa bi kwaso no mu hu sa han bi wo nwura mu ho no ma emoja petepete han no so nti omonte ase etemo modi yankobɔ postifo amane yankobɔ nhwehwema fi sɛ enipa mogya wa hahan so de na sa ha no mo bɔn de a na ese bibia yɛ den esi postifo ba mu kɔyɛ hwehwemu a ɔmo na wana mote sɛ da bia mo so akɔmfo bi okɔ nanse na mo susu sɛ onyabɔne obedi nti yankɔ na fi kyire nkɔhwɛ ɔmo kɔ amkɔ kye krachi na mo so owura de anim ya tete bibi bɔn wa ha yankɔ kɔ kyerɛ ade korɔ ɔmo kɔ ya ampa ne ampa nua ne ampa ɔkɔmfo holali ɛyɛ alucha tese wadi bɔne ampa ɔno wanka sɛ nipa mtuso yɛ ne nkankyema yɛ ne mpona watimi akoku no ɛne wade na mu no tutu fam de ahyɛ hɔnom ɛne wade ɔbaa ni blazer ne panties ne so abɔ amana foforo asie ne nkyɛn na postifo kɔyi amu na watwa ne tia firi so watu ne nufu ɛna na himfie wana yɛ ɔne ɔbaa no nso wasan tu akyire din ɔde kɔ ɛna postifo ase ɛde ne yɛ huni na sabe kwablane tumi kum nipa na otwa ne ti etu no nufu etu no aba aka na kyese nipa no sikaduro na okwa akopenti meka say postifo ache na hwehwem gu so a ekoso na mu kyerem anansan uba wura mu wa wutu ne mpatam finfin mantem ho no ma awudie na ekoso panti won ba yira hombambo mu na aboa sabe ya nipa bi a mabɔ mutrim poso meku nipa gi sikaduro no ɛso betumi ate na opani ba ko a o company fo wo bentum krodua ne mu a wutu sanya mansenim din sem sei ejade ye kasebo ba no problem se abrante no ne papa yo konfo na ne papa efremu mi hu sa ene ma no mu se opese onye sa konfo sem no nti mere bi okoye bibi ma me wono ne se sanya ma mpo mi kuru mu anti onko bubu o ma hu amone bi yetu na mona no a yetu no o mu susu se ayese bibi hyem nti mesuma se wo mko na mkohwe amuna kono no mkoye no omfi asem otu amuna na mpampan efifom wo eba enti mma police fo eba mu na mkotu amuna ba ko na se oba ha ho niama ewo amuna ne mpɔboa na ne tade na de brazer nti omko so mohwehwe no omko echiri kakra na mko se onipa yekunu na se bi yeyi ne tiri fi so na eyi ni na vena kwa sebi omayi ne nufu omayi ni oba no na omkumu na police fo no eba na mo fire na omode kwa last week na meeting say obuso wo ne ba no so owo no so okotwa de tire fi so na nje say am so the next 2 towns from here and I say semboni a eye aba mantemo na say area no e be stress aba no mbre mu for IGP ti yenka ombra na sisi boys bia mabokuru mu a omune na mu na omu yedwuma bia no ya hwehwe omu ene aye hu said that the Lumba nyom enti owura ya wote ne nkan ono no bentum krodua eno no ewo awutu senya mensenim ena wote say ode na kwasem eja DLFM ensentrefo ne timike sema mene de we ya nyankopon de ya nufu eni ho
yeti yetu ana afi nso oba na nkasa ye na oba no nso krachi na twa ni nyina nim ba bia ode afa sesei emu nkyeremu ene ye de asomwe Yantoa Kasiyabwani so na Ashanti South Regional Police Command Edin Sema Tuja HM say aye akronfo ko bi omo ne ye omaje so omo kobokro no wo boase dunkwai highway ni so yade omo fa intelligence led so no cause so aye benin bosom ni de to so du ekosi du ba ko e won fimpi mienu ni aduonu nsia yima etimi asi omokwan na ye benin bosom ni de to so edu be ya no padu ba ko pepepe ana ye police officers nya ne ntia se eye mrantie bi akode hyehye omo ho akota e wo ye nra bi no eben oboase o ma ye o ma adwen se ya de omokwa kobokro no and the police fo ni du ho no mo hu mrate wa be ye nan a omo kitakita to ne omo sha ase so tutututu ebi etimi dwane ye emu mienu nso de etuo etimi eka wom mienu aka so so omo prepare ye na ya de omo bo omo de ami omani e de omo ho eka nra na ye operation omo to aso ye no enam so omo timi chi nipa ne mu ensia asese no bia ya na omo nya akode a omo di bone e no famra kwan so no omo chema ye asewase ana na omo nya sa akode no ende eniama de omo timi gi bi pa ye AK47 yi sanso na pop action gun and the bebre omutimi je akodi omutimi je ye ni na be ye aduasansia ana ye police officers no etimi ji free e ya kronfo yi ho na ye regional crime officer superintendent Stephen Enchi edin sam edituja HM say e ya de intelligence led bekoso akoso sane be ya ye kronobo e no koso wo manyimu etu ototuo ene akodi e no fam na kwan so ni na ombebo mode ahweso betimi aye operation no matimi esi anokwan ade kro kese a police for Iowa Santi South Media Umadi na ye ba be hia wo idi kan no ye arm robbery a police for wo Ashanti South etumi ni akwamukafo no asiani wo oboase dunkwa kwantimpon no so enam so ema omoche nipa ensia na etu a omudi di nyamra asem no so yensa aka bi ene kwa omobo edi edwafa etu a enikwan se omunya eba omunche di nkofo nya ene Ashanti South Regional Police Command no abo homodi pa etumi akonkoden wo oboase dunkwa kwantimpon no so enam a enkra omunya ye ana sutira omusaka on the 10th and 11th March busumi ye mu 2026 omne akwamukafo edisiani ma enam so ma nipa mienu etu kan wo police for no bom homode ma omusaka etu a nkofo edekọ akono na enam so nti DLFM echika ho na de etie ne se omatumi abodwuma ya ma onipa o hye akiri na ode etu ne na aboba ma nkofo di nsemmone wo Sawase wo Asante Central no yensa akan on the 10th no anopa be dubako na police for Iowa Ashanti South enya ntiye na enya nkra se nkofo bi abom ho po eboabo ho na omako ye robbery etia omamafo the police for no antwentwa omana ase na omudi mirika tente ekọ saa bia ho omkodu ho aye oboase dunkwa kwantimpon no so no akakra na omo ba bebe nipa no be 9 omo start share ase esani tuom bra omo hu te police for no ben won police for so antwetwe omo kra sanse ye dwuma titiri ni se e bekon nkoden ye tuma di nkonim wo omo a omo twetwe wo amanfo so ya uti ye regional crime officer yes superintendent Stephen Enchi na manibo ye nsem troni Samuel Fowibuatin and different santimantemu ebesom ye yanto akase bo no so na ne yenkoso anyina mu wo finfimantemu kakra na make say finfimantemu Central Region Enquires no mobile chiremi say posifo ensa atimi aka ekuo mienu a wonom de adwuma mu die ni say wanom ebowura nkurase nkronkumemu wamana manamte sa ponche bi su ene me no mafa no boko akiriti na datu ka me kiriti na mo de ne sen ate sa ponche ana odwan bi su ane yafa ne de ne kro enti akuami no bia kita ahyan amode kɔ ne nipa omtitim na pozifo kirem sɛ wanom ache ahyan mienu ɛna afi emponche mako do no nsia 26 goats ɛna afi nso odwan ne baako a ɛno yɛ sheep baako
omachi wonom ewa sen besiase barrier honom na positive nkrantam de ba bonte ni kire mu sei ene mo mutu ye ne ye Ghana Police Service wonom je ya Central North Regional Police Command ene wonom intelligent led air surveillance to dwa mo de ahwehwemu nya ne te sei dwumadie bi kwaso mponchi wia ne nwanwira bi kokoso mpotem honom ha dwen dambo modern kwatete wonom ewo kwantempon no esom na positive enkratam de ba na kire mu eku edi kan mo che wonom no na wonom de hyanya mo de tu kwan no eye Pajaro and registration number no eye GR 9864-19 no mo modern ache ya enipa mako 94 suspect no mutim a na wonom de enwan no mako 15 ana fi odwan mako eka ho mo de esenen na hyanya toso mienu nso omo kire ma eye Toyota Highlander registration number no ye GR 1623-16 eno nso omoche ni biatewa mu a omodi ka che ba kwana nchepia no so ba ye nipa mi no mtititi mu a eno nso enwan no mako tu ba ko 11 goat no so wom a wono mo de esenen na me ka sei enwan ne mponche ne nyina dodo no eye aduonu nson a tese ne aduonu nson no odwan ba ko ena mponche mako aduonu nsia nipa yi omo akwa de afiri nkronkro ewa wo sampotem amokwa akoton no kwa na positive nka na kire mu sei emra mo che emoa no na mu mako du 914 omo nyina dawu emu mako du miensa 13 pe na wonom ewo nkwa na enkra positive etwen ye edi free enipa bonfo yi nchen ba ko ne di ode ba bonten eye taakom kire mu sei so mu hu ne mo no pese mo che wonom a mba modern di aduro edi fraburo ana banchenom de ama mo na wewe emo ne yamrepe na o match wo mo na ne akire di ne ye de sen na wani mo kire ma police officers no ase yamfa to Ghana de hia ne mu say eye Pajalo shana na akronfo ne de nam no tesenya semukuma omba modea hu say yes positive na omo wa kwan chepe na mkoko pa ye nya semukuma omo di blika tente edwane edi free breman ya sekuma kokoso ene eye amanfo pon ede na ma kopie mu wo ye achem achease a mo de mani de kire asembo of yedu eho na mo krokro na kire din ena positive kwache wonom ewo banchiase kwantempon no so asen banchiase kwantempon no so na positive kire ma emam ye mo adwene say wo mbegina ka na hwehwe omo niamam ni ade apa na mrantiwa ye omo kita ye Pajalo ibufu ye etwen yatuo ene akode se ne positive no besie ni pam positive no to na mponchi wura no so wato positive ma so dima ya na mponchi wura so agye musam ene ye gidi ekowi ase a suspect no akronfo no mu mienu epre mo den ma post officer ba kon so pre na no de ye pam na make say positive fan krata kire mi say post ne wo praye ene ade hwem ko wi amponcho pepa nyina ekoda eye St Francis Xavier Hospital no wasenfu so a doctor fo gina wo so ebo mo nkwa ho ban na make say eye eku atase mienu ana wonom ede Highlander ehyen a positive ache wo kire ma wo ma hwem ahunu say wonom na omokọ asen ma so eye oche so honom mba modern akọwi anema ene mponche na komode edwane na make say mu kire me say sese no emoa anasa mponche ne enwanom waka animu no positive de gogo maka chen hwem mapa egusu a ekoso na mo hu ba biom kofa amwai edifiri ye na positive enkrata ba bonte de kire me say akronfo machi wonum ya de omunya ne nte ya hwehwemu ahunu say ayade ekoso aseni potem de momode atu sa ne mo se be butimi aboa na fimfima ntemu akronfo wiam enyemwa no esu betumi ate na ade hye mpotem hono mo nso atimi enyemo fa ho de nti wani nkra efiri aseni potem fimfima ntemu enumere yede mu nkiremo esomo Yantua Kasiaboni Sona Management at the Metro Mass Transit Limited for Akasetia Ayabia private developers. Ewa ye Opera Square Terminal Honomoya Chesa Yadia Yama Hokwine. Na Deputy Managing Director at the Metro Mass Transit Limited. Haruna Apa Redu.
edi tuja eche musa ne ekoso wo hone de nya de farm na kwan so kranti na obo omokoko se sa campaign no emfree eye Opera Square terminal hono ma ya de omoso ade be farm na kwan se san se e was se omutimi ebo asase no ho ban na mo ne nsamtwofo atwetwe nkomo e wo Metro Mass eye terminal no wo Opera Square ana redu ekasa na ochem se e ya de a private estate na bo mo modern se ye bia ye bi krampo na e wo mo nsanifa so no mpese omo nkọ no mo nkọ ye omo operations e wo honom no chire manya no e farm na kwan so nti no ombe mo kwan ama omatimi aye saade no no sanso edi tuja echire mu se ne niema esifa akono so man farm na kwan so a eya ade asa eye private developers no mbetimi agyewa abosa no so sa no enya ade omo beti asesa nsa ya ade omampani John Dramani Mahama ebo modern asa campaign no betimi ama ahoden abem esanso obromo eye Metro Mass ne buses be 300 sane be ye 24 hour economy na ebekoso no omonso no ebetimi ede aye adwuma ewo manyimu nti sasase na omo free so na so omo bomade aye omagin so mbe ye omo operations so de ne ombe bomade a ede oma farm na kwan so amampani hu so no nko antimi mu Ghana man to behia aboafo ano maboa no sa aboafo ni bi ane miangasa managing director Yeru Akalisiza opa no ana opa me so ana opa me nua de nsuwasi siamra metinti Metro Mass miano ya ba ya enkrata bi edi hu ye no na ani aibere mo me managing director ba ha ye nim si afa Ghana ha ya terminal ba bi ani edi ya kwan hye hu dwumadie no Opera Square na one of your biggest terminal in Ghana. Any John Dramani Mahama see yamba o yeba say yamra me reset Metro Mass. Reset no di atia no yamra metene no di abunu no yesum ni dua na etumi nyina. Yewura ha ni hu say dan kakaka na si di faso. Ba ko na si anim ha. Yekobisa ho panisa mu bia no yaso pusu nunu a na wote ne kankan ye pin ebo pini AMB yakoya sabrios panisa adna ba no ono se afoforo se na yeso ye aba afoforo ya ono se kire se no kure ade wan abodi pusa ne se adan kakraka yesi ha yi sabe table so dan po ya fa ma oman Ghana mi kire mu biem so sakakraka no ye hu no obenkum yi ani so yi ye nka table so po anfa to wo se we aye oman no so dia na kire se adan kakraka ye hu okobrane abechinchi oman Ghana sa amo no ko aka odapadie yi aje amo no ko ane ho ane ne yere ane ne ma yakoya nkrata mu no Ghana emramu akira sai Ghana emramu kira sai aban dia asase ma se fadi duma na se du ba bi na botaye ti aban dia asase ne ma wo no wanya ana wuntimi nya so adwuma embra ne kira sai aban ebechi na sa aban ba bechi a esese oyi wastre o hwe samra no yi a Metro Mass yansisa ya dade yansisa ya kukum kaka ya gusi ya dwuma wa ha entekosi den se abandada na breso no ya kwatekwate a ankura bi akomuti abom akotam Metro Mass adwapadie yi ade amo akobrane asisi adade entide sada achen ono kwane ne ma na sifo bedi yiye na ya ka 6 Aniya Utiye, Deputy Managing Director at the Metro Mass Transit Limited, Haruna Apa Redu, Nanwechi, and a dreaded form Opera Square, so Chema, Yana Mentua Bino, and penny for at the Metro Mass Transit Limited for Afana Yadia Bebwam, Sunday Bay or Musuju Medie, Ebe to me, Akoso. Enti se aban so opeso de adwuma ba adwuma bi ne yenso ya hyase ya de bo aban enti no aban no onhwe yetibia yewom ene opepa yenso ya firim pese ya de bo oman no na onmo nso so enhwe no momo aye mo mo nhwe onipa ba akofo anim emma nipa dodo nyina no aduane mo na se koba ne sa oman no nipa yewom no ena yebesi apene stores awo ha yi omo si awia yenti menje store ba 700,000 nipa yo ha yemu dodo se na betimi akari sika 700,000 so de condition nipa ntumi nje enti ahoho a won firi wo man mu ena ba beje sa shops na yen ko ba yen ni so obi na so o beje hafa na ono ne na busia
ato ade wa ha na o ma didi ho ana yen so esi da bi yen pene ye nyina ye o man Ghana dia aban asase ne yete so ha yete pepe so ye to ade kakra ye de hwa so na se obi ba besini dan wa ha wa besini dan wa ha na ye yaba yenye anane yaba asesa de yen pene ana so metromas penifo ana metromas penifo ama ya ti ase se wo mo so no atayaji aya metromas land o ma sase o mo pene enti enu ti na dede eni ko jan ye wa ha mi na no ko na ye bi yo di aye ya ke na wo tu Eni ya uti ye eye dwadifu a omudi omudwa ewo eye Opera Square na Manibo yensem choni Emmanuel Poku Active a dodo na friend say ye DJ Active ana de besomye Yanto akase bɔ no so ne yɛnyina mu ɛwɔ man Ghana sɛ ya ɛhwɛ yɛn koku akuafo entotoe mu dwumadi nyina som one board chairman ɛde ma Ghana Cocoa Board Dr. Samuel Ofusu Ampofo ɔdensam atodwe kyerɛ mi sɛ mekese no Ghana mampeni John Dramani Mahama ɛne asɔyɛ a ɛhwɛ man Ghana ye koku ensam nyina so ɔmanyim Ghana Cocoa Board abɔ no homoden pa ɛde akade anu no bɛyɛ mfidi a yɛtum du ndrogum ɛpetepete koko no ba yɛso ɛne ne ma hodo nso a akuafo bɛtum de abɔ ɔmo ho ban ahyɛde akɔ afuom na wɔn mu kyerɛ m sɛ nneɛma no yade a kyɛ sɛ ɛdɔɔso yɛ pa wɔn mu kyerɛ m a ɛyɛ 27,000 ɛyɛ spraying machines wɔn de kɔ ɛna afi so nneɛma hodo ɛbɛma akuafo na tetere ma kɔ nkan titiriw ɛfa Wellington boot ɔmo bɛhyɛ ɛne yɛn grante ntade a wohyɛ a wobɛnya gloves aka ho sɛ bɛyɛ a wokɔ nwura mu a ɔwɔ bi ntumi nkakaw anaasɛ bi a adeɛ bi a ɛka wo ho bɛyɛ wo hene ɔho ebi ntumi nka wo ho nsan so no nkɔhyehyew na womba fie na ama yade na bɛnya ahoɔden ayɛ koku adwuma no yɛbɛka no sɛ PPEs na mu kyɛma no so bɛyɛ 89,000 ɔmo de kɔma akuafo aboa ne koku a akuafo atetenam ɛtima yɛ de yɛ pam na ɛmra a ɔniminyafo Dr. Samuel Ofosu Ampofo ɛbɔ wura mu ɛwɔ abua kwa note ɛno wɔ fante akwa south mensenem ɛwɔ payment mu ne ya yɛwɔ de yɛ na yɛ ɔbɛnem bosoma yɛ ne tɔso du mienu ɛwɔ mfempem mienu adu nsia mu no Dr. Ofosu Ampofo ɛkyerɛm sɛ Ghana Cocoa Board egusu ɛbɔ adwumaden ahwɛ ahuni sɛ wɔn bɛboa Ghana koku akuafo papaapa na ɔmo kyerɛm a ɛboɔ yɛ a ɛso atie ɛnya ɔmampanin John Dramani Mahama ɛne Ghana Cocoa Board ɛna ɔmpɛ sɛ ɔmo ma akuafo no bɔ ɔmo aborɔ na mmom no we are say mansan so bon said the agye no saa na yɛsɛ ba to mbɛ srɛ mpanifo koku akuafo mu mfa nkyɛ na ba wɔhyehyɛ yɛ piode agu akomba tai koku akuafo ati na wɔsan kyerɛ mu a adeɛ ba kumpa mu bɛyɛ de pa ne sɛ wɔn adwene ho ahu sɛ na yɛ mɔfra na wɔn kɔ senior high schools no abɛyafo wɔn ho ka ɛno yɛ free education na mmom ɛno yɛ Ghana koku akuani a bibi hɔ no ma yɛ fa ne sɛ nsɛkyi ba scholarship wɔn ba bɛtae wɔn kɔ universities suapɔn no free na ɛkɔ we are Ghana ni na we koku akuani a wo ba kɔ university anaasɛ suapɔn a aban bɛfa ho ka ɛyɛ koku scholarship na boa sɛ bɛyɛ mama no bɛkɔ school free no bɛwie suapɔn na nya sika na de bɛhwɛ fie koku akuafo aba wɔ hyehyɛ pa entimu ntia aba asupam na boa na wate no ɛnyɛ boa pa yɛ kra Cocoa Board I say in spite of all the challenges I want all the interventions I dey work cocoa farmers no you be cause why in fact you be supply free fertilizer you be supply free insecticide me no mo ka say no you procure 27,000 spraying machine motorized spraying machines you dey break your phone now over them cocoa so you timi ato about 89,000 PPEs yeah gloves and tadia overalls ni Wellington boots yakwa ekunse ni na yato the break your phone afi aban ye say ya mama den say esa ne say ya ye free SHS intimo sa scholarship na ye de ma akuafo ma no ye mfa nko tertiary ye nya no free scholarship for cocoa farmers children who are in tertiary education among universities friends training college no ya take committee be a committee no ye ho adwuma enche kra omo de ho ensam ebe aba batuga then no so ye de support the cocoa farmers ade a aban aka kire ne say Cocoa Board ye hwe cocoa so na yenja Ministry of Roads and Highways no so nya de enhwe roads and highways enti aban ye bibi e fe no rationalization of the cocoa contracts no aya ye na ema aban ajimu fakese na Free Cocoa Board nsem say or they call na or the Ministry of Highways Roads and Highways na or there's a big push na say no want to be atua say na be Cocoa Board
the Conway better, ever from yet me cocoa. Abaya Saka say, as part of policy measures, cocoa na, yes, one is free, Friday say, the take what she breast one basis sabre, yes, one raw cocoa, and the whole comma, one more, no more attend cocoa, no more just a finished product. Abaya say from next year, you know, yeah, more than say 50% of the cocoa now, yeah, supply, no, you be processing organ through secondary products, you buy powder, you buy cake, you buy chocolate, you buy yama, you buy bois, amaya add value. Any abane ba so bebo koku akuafo ampa. Enti Mr. Samuel Ofosu ampofo no o kirema o koku ni mpodie. Se ba ne sa akra na abane bebo beto dodo na won be process wa ha ya na manya choko ni bi adi wa ha ya. Na owie na wo kirema wo hwe wi mansa bo no se dia ye na. Ebo aga na mampeni bare mo obo ada John Dramani Muhammad ma koku akuafo no. Emu odesa no manam efiri sei. Wohela kodi bua fokoko ne sade mpanifo ateso na enche la kodi bua fodo mu kokko beba Ghana beton wa ha omuntume enton wa ho visa mo bo ne swak e wo fom kra Ghana de ne ye enti Ghana man pani adwene mu ho ye pa enti makwani bi amfa nche ne tirim sa aban ya betan no na mom no aban ne pani ye na ya hyehye bone abane dan de gu akwan mu ene wiase ya mansan kokko bo ne sade yakwan na akoba ne sa na mu kiremu ade ba akone se Saban anti koko no so anto amfa makuafo ya kuafo koko yemfa nchenchenwe yemfa ntwimako yemfa nyankwan mbabrɛ kwa eneti na aban adwene mo ho ayanhyehyɛ pa o twom asena to koko nse be ya mobenya ifaso akrade ahwefie okiremu a koko ya aban toyi aban no kra bɛbɔ ka wa kire nyafaso bia na aban benya na wo kirema sese mpo koko we na aban ato no kyesa aban na atum e de akobɛ 130,000 increment ntade aban na ye ne yade a obi anya bi wo manyimu da enti yemo yensema Ghana mampanin abi ya ade na ya yenkanfo no fisa ban ebo no de ma Ghana kokue no wa ya ade pa na wiase amansan bo no na ama yahu ade pa ban aye de ma Ghana kokue akuafo nyame ani afofia kodivu afokoko na one best model e de aba be Ghana na no so akofa o how kese e de abreye enti na ya ba ya na dasam kakra ye kan say e be say baba church mu say one market price, we don't have control over it. Patoka say one friend externalities. You don't control what goes on in the external market. But the event we can say funding model now, give me a number of buy and now they are to trouble because every year ton cocoa no 220,000 metric tons more at 2,600. No, we near pet. I'm saying cocoa now 2,600. Now the ball on the international market is 7,000 there, and the area and more you the moment on the Cassia and Toko in the bureau, that's just a price in your day because a demand and supply and they determine the international market price. That is where we have found ourselves today. Eti abai I and Adjoa say I san na Sasho Monum. We Sasho be on no pump more better or because we don't have cocoa no ye jama kuafo. Sabe what the bomb is here enye. What the wofufo enye. The atianos are so there. Oton. Eti Cocoa born by the other do no yen fa cocoa no enwo na we say the cost one na yeto say opani cocoa aye ton say no any sika aban etua ma akuafo no with the new price no cocoa number 2,900 we are paying 130,000% to farmers because at October press conference no na aban etua 90% of FOB on the 7,200 on the bar 4,800 and something. Not yet 90% of everything. They say cocoa no every 4,000 plus now we do 2019. They say we are paying about 130% to the cocoa farmers. Ne ho asamanyen one mutua over 130,000% ediama cocoa akuafo. Eni a woti ono na ye board chairman edema Ghana Cocoa Board. The Dr. Samuel Ofosu Ampofo. Siabone so na mobile telephone network ye twa ne tia friend say eye MTN Ghana for launch selves eye service same swap e wokofo widua no e wepoye mantemu na sa hyehyɛ we e beboa ma Ghana for so atimi anyomfa ahudie se koba se wo same ayera
wankasa no obetimi aya ombre kra na omokasa ewo dwumadi no koso ewo mo office no wokofo idua na general manager edema MTN Ghana ono anehwe sales and distribution so eye David Jima Abuadi edi tuja echemu se answer crampo na mobile launch eye program no ende no eye ade omoma nkrofo enso eyusu app no edehwe ne pilot ni bi hweye ehun se fiti last year ni na ye October bosome na besi eye pepon bosome wa fi we ye mu no omu yusu ye ma omu hu sampa ya ade app no betimi aboa na nipa beye eye 18,000 ana ometimi eyusu app no ankasa de atwa mo se mama hu sampa betimi aboa enu ntini sa wo sem eyira ende okoma MTN app ne so a wankasa betimi aye ne obobo details ni nyina ehye ma ombema wa ye USSD eye code na chese wetimi e dia call office no no wakwa kotwa osem no we ebe boasa ne ebe ya nipa dodo na kogu office so mo kwa kotwa osem and say wow ye wo smartphone ni so na so udu office pe no an so maya ma na chese wetimi akofie so akwaye wa de enti sen kan na aba akotna office no ma no akosa lie agi se du so ansa no maye process ni na etimi atwa osem ma we betimi aboa ama Ghana fo so no etimi enyom fa ude san so na po bon so no etuo ebetimi etwa omoso mo ID cards on sensem na chese no so akoye asemfoforo ni na etuo ebetimi etwa na customers ne so no etimi enyom asumdue and pilots using our app and USSD channels from October last year through January this year. In just 4 months, over 18,000 customers successfully completed SIM swap on their own system and also assisted by our branches. The feedback was overwhelmingly positive, with customers praising the convenience, speed, and also the effectiveness of delivering this service. Beyond convenience, security remains controlled to this innovation. Our self-service SIM swap uses advanced biometric-based or facial verification, ensuring that only the rightful owners can request for a SIM swap. This significantly reduces fraud and protects against risks associated with clone and also compromised ID cards. Today's launch represents a bold transformation in how we serve our customers in diverse ways. Long queues and extended waiting times, customers can swap their SIMs at any time, whether their devices are lost, stolen, or damaged. SIM swaps can be completed wherever you are. Whether you are in Ghana, you are in the country, or you are outside the country, you can effect SIM change. Eni ya uti ye David Jima Abuadi ono ana ye general manager edema eye MTN Ghana ono na sales and distribution so Nanuachi ana area sales eye manager edema Eastern voter ani eye otimantem no eye runs for Jan enso echire nsemo ediche ya maniboni continue ni kofi obo ekwan ya omefa so betimi aye ewo my MTN app ne so. Yeah, for one casa or which was some near so many and see now after the work for my MTN apps. It took my MTN apps or more, my MTN or more SIM swaps or self service. Into no unya SIM swap or self service now. Ubemunyamami either say oh yama and now say oh yama into no. Say oh yama best selected self. Say oh yama ubia best selected other and someone else. Into no selected and more member say yama ubi na what member na you and chip. They want to see our office. Then I order yama just in Ghana. Into be selected other and now say someone else now. If you are not the member number actually. The member number to know. Syria na Elson Campus, then never go Syria so I ship a phone. And now say, best can be Syria. Best can be Syria now. The mammy optional make trap me info. The new company we are a better link up to NI database. A tracer a quack verify. Say picture man make again make information and answer again. The information that
ebe community meetings na aba na afidi e ho no ma submit the submit here eno ano no seminar me twa no ayeye a me betumi ayusu e wo de a me nti e wonnya se me ba be di line mu e wo MTN office. Eni ya uti ye runs for Jano no ana ye area sales manager de ma Eastern voter eni eye otimantem nim na madiboy yen sem troni kontinhini kofi obo ana different poemantem ebesom ye. We nyina we so ne yemo madwenkyere ne tew na ndam mfa yen Facebook no atopa bia wo bu na nimle no enkwe ye ne nyina ne se network no ye bibie wo kakra mo mfa nche enti uba Facebook ne ma ye si wantanya ye ne a network ne ye saa na me wofa say Sweet Elizabeth ya bana so man Adjoa my lovely crew ba ko pe DLFM news taste o say o taste so good o say Lumba nsumpa so eye clean Lebanon zone 4 na me wofa say Sweet Elizabeth di free by na Honorable Franka Mankwa na odi aba na wo so highlife edi free kitase na o say NDC aban hihye ne mapa so de Ghana for by no mahunu so me wafa se bawasaba Agyei di aba na wo so highlife edi free tama community 2 BBC Richard ahwe edi aba na wo say Nhyiraba Kwadwo Sammy B aka bantwere na otafrija ene Adjoa Agyei Sikapa wedding kasebona de muda hopa mu bo adwumaden esom oman Ghana na kasebona nam Gbetre station na ye DLFM next DJ Ghana man fidie ni so am oda yasna adwumaden ayebo edema oman Ghana kasebona yo napo bam ede adia na ode aka ho me wafa se Hansen diodu ode aba na o se oman Adjoa Nhyiraba Kwadwo Sammy B na Adjoa Agyei Sikapa here live ede free Atomic Hotel dance man Hansen diodi ni o se news no new size na me wafa se Kofi Parliament dia aba na o se ni papa o se ni papa din pepada na Daddy Lumba continue to rest the news is loud in Agrabo Bikuma Pameda say so aboye papa ba so kufinya minhira opi bebe ya drone ya cross carpet na yakọ agropama so ye nte ya se ya wofa wasa to atena bio ofa de oya de good de enche no dem ofa sa to atena yenkwa hwe wofa wasa hye bio born mashe ofa soro kra mashe Ronaldo go no me headi Ronaldo go na me Ronaldo me bo heading Ronaldo go DL Power Sports on DLFM 106.9. We wofa second goal ni yenkwa hwe se the first goal no ho nsem no wofa first goal se ne ko sen mon spring off na fe mon samra back as I said ya madin kunim bon kra ma head ma she go mun ka se go ya wofa sha sa ne yani agye wofa to atena tosu mienu hasa folk fans na mo se de na asie Yes. My God, you are not lying. They are joking with us. There's a set of all supporters. We are serious, my serious, and our serious themselves. Mr. Kasante, Mr. Bade, Mr. Kasante, Asante, Mr. Kasante, what you want to do? Mr. Kasante, Borike! Brother say about the cross over. Na ya cross studio B. Me wofa say Bismarck man busy. Ya chrono and small the weddings in Tema or Magana Cropamaso. And I'm an idea no de brewe. And that DJ back or share box. Say Chelsea bet to meet in Queen home and away. Now why you PSD free move for fair. Na ban sad ya. Bismarck tine be jure home. Na osrefo de ma wiye and that Chelsea akwa 5-2
You better be a Susanna about Dohono Beto. Bismarck. Wafa. That is saying. Yes, you are doing way. Oh, you met your ponendra, a few bank crown or two, and what? Oh, yes. But the 2 young piano with you. Yes, let me monitor you. Why can't a catch a few bus of American say me? News in your now kind. Sports in your na ye. Everybody I was swap back. May you never born you. That's what question Chelsea for Jesse or buyer. And then the member the Gina group, I must walk. Oh, and yes, I'm going to go. Voice, no. Yes, I also have a watch. And some of you back kind of Babo Magana for what? Now, we know, Omako Lucy saying 5-2. And dear animal return match, and so Montimia and ye PSG and film Nessa PSG Chelsea free my own. Now 5-2, I'm better EP. And send ye, I'm running on a better. And the about TNT, so no major man of pa. But man up morning show, no so. Yes. Now, queer don't go find Shabba Thursday. A Bessie Yawada. You come back game no Wednesday. And the chair, yeah, Bojaye, ya Kofi Yako, Friday, near the net the weekends. Yes. Into your mom, or man and Pablo Miadin. Pa, no mum, so one to me and you page and free Mupadia. Ben Sessane, Queen of the Fast Sufiana. The same thing, you bet Shabba come and nephew with Shabba. Everybody and dear, and you've been a Kumanchu. Another. What you baby? As some found. As some penny pa. Ni pane who I say. That's how you know. Oh, never have everybody. Say, there be yet a very cash I say, never saw. And never would be a voice, no. Yeah, nay, a boss, and I had the offer. When I keep records with fear, well, be this and who be a cat or a few moments later, Baba. Okay. Aha, auntie, senior, me and Yana Kajagumrako. Right, I will send you more to more crab by Quanson, Coso Crammer, dear 106 mega so, and Rasso Yada Good Sam, and Strabba soon to Madi Cassiano, and you may know in Circus, as usual, now from Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Sanson, Baba Sono, Adjoa Agyei Sikapa, Tomonka, someone so adding you may know in Circus and Asumo, our Casafication, so I'm also Bismarck. Rusa man bi se mensuma lezie mi da gude mu sam ana abasu djumadi esina bibia konka wo join show no live on Facebook capital D capital 106.9 images outdoor videos outdoor ni pokran reactions outdoor ni nyina no me patron say so kan ketesi abrantia your friend say we no champion Kofi Taylor the birthday boy unim say you still the month of March mu still na ogusua edi birthday ni timu a adofo a mo pese enei mode ade kan say presence no enso ya de timi ade ba ni nyina yeje eno so enkoma kefi oba makacho say ya try say dia na Lumba super woman abranom kwamwa enso fa djumadi nyina o kana nei yetimi ade agude mu nsama de ebra nwuma mi busa me patro duane ban na wadi sanso a ana nso bai kra na wano me patro nwuma yi enso nwanwa so abadwama so empanifo na sempo na afa mfidiem ya so ne so ya ekroje a enei obi bia nso agye atumi abubo bi eye Lumba super anadwi me patro Lumba super ana me kan forma se wudi bedu djuma bia no so na bibi bia konkoma dama yesin konyo so sanso na flame condom adia san baby boy sina na nwuma no mo be ko efikasie mo be gina mrante nyina nam na ese mo atimi apoma baby girls no masa mansanka flame condom ni be sanse no na etimi edi wakagiramu me pato sempo be ko match ni pono ayemra flame condom simi nkancho say stimulation level no won shrintina nei wu bie janu ani flame condom mama dama yesin konya so agude mu nsam no ya de bana bibi bia ko ke trese nyimre sei dia ye sha se fifie na me no kasa former Ghana player we no Emmanuel Agyei Badu a former Black Stars player me no kasai we back the year 2009 at the time there we no under 21 under 20 national team no answer the World Cup is ade can say Egypt against Omani friends Brazil no Abranti when a ball winning goal penalty last one no and so the man Ghana wedding come on and so after ne open your friends came last him so anyway me no can say our head coach 100 man the Black Queens of Ghana now say tema na coach Otwadon so the ba mountain say we be nya sem panifo so betimi abifi apade can say technical team metre the senior soccer team the Blasters of Ghana kache enti yado panina middle no come came last and so ka na Emmanuel Agyei Badu as openi we be for Black Queens bia wetimi ade Black Queens team na do we be kai the last edition of African Cup of Nations no wetimi boama e man so je bronze entiana ni addition to national team the Black Stars of Ghana no was say a good pa yenti Agyei Badu. Since coming in the team, in as much the men's and the women's team are different, but I think we all can attest to it that he have done a great job for the Black Queens. He's well experienced and his communication with footballers have been very wonderful. I have met him one or twice, and the way he communicates really helps. And you can see he have hand on our girls.
If the FA and the coach have sat down and thought that his inclusion in the national team will help the national team, we will support it. But now that they have moved Heti weye ya nkoma Emmanuel Ajimambadu enso ekodi ye de nyina so somo ewo dwumade enso ema bibi bia kwa kana me ka say no me patcho pani a friend say John Pinter assistant coach and said the senior soccer team the Blasters of Ghana na nei winning se me patcho World Cup anu su toja USA Canada ni Mexico Ghana je wo group M je no minor je friend say we no England, Panama, and Africa, Crampo, Croatia, and Openia Medino Como, John Pinto, I say, me patro the senior soccer team, the Blasters of Ghana, even though Sene, Yanso, Yawadia, Cancer, Africa, Nempon, England, so more Europe, no, Ninam, South Africa, Betoja, and so our World Cup, National, me patro, so who say, Dabby, Yenti, John Pinto. Jegusua ya paneno yansaka be pratum na afa krampo no yedi san komono na bibi bia kwankan na ese no enso ya kakra fi obadi nyanso somo e wo dwumadi enso na nsan tema na pepacho kuma se asante kotoko metema krobia kuma pima kwemba ba Godfather Mr. Itma team no wamonso etimi pa 3 member adia kan se board winim sem no kasa ikotoko IMC no adia kan se interim management committee ana eto amu SPI de adia kan se kumasa asante kotoko team no say board members no omanya timi apa opani friend say James Osei Brown no chairman sanso na Kwasi Osei Ofoyo no enso vice chairman and patro opani ye friend say Kofi Amo Aban wano so board member na me ka say no manya no ntia sempo kumasa asante kotoko enso consider say former Ghanaian international opani friend say Samuel Osei Kufuor Obaka is ni playing days no see kind ma Bayern Munich almost consider some bema opani way and so abefa de kan say si odwumadie no e wo Kumasi Asante Kotoko Obaka said the last time Kotoko so appoint obi a me patro be si o so club nim no e your opani na your friend say na na percent na nkoma mete and so fi Kumasi Asante Kotoko akachi no and so opani na friend say Samuel Osei Kufuor one mu consider so metimi abondin na ne watimi aba si o and so Kotoko no and so akakra fi aba di nyina so somo e wo dwumadi esina patro na sentem opani na your friend Solomon anase we no Solomon Ofosuware waya global supporters chairman edima Kumasi Asante Kotoko na wakwadi nkomo bi na club friends Aduana football club wamo so eho ensempam na enamsu bi na Aduana fosi dabi ensema opani na midi no nkomo Solomon Ofosuware wano so kika efa club no sabi wagu club no finti hu benya se na obetimi akọ empanifo se baabi akyekyere abo na hwa na eja no enti onko no retract statement ono so na wei ana ye twebe opani na ye friend Mr. Solomon Ofosuware ana yebusan se ensem bai kra ana kofa Aduana football club mu akofa sankomu aba we de we kaye nuanom nkomo tese we nya ntokwa o DL Power Sports Aduana supporters minuanum so bia bekaya Aduana ba Kumasi Evan say Abraham na me Kotoko management member opokunti administration ana me ne Aduana mpanyifo enya ayonkofa problem bia ni ho interview na me ye ana host ne ka say na me ka say Kumasi Asante Kotoko eso sen club bia o Ghana ha after you try players ka club bia o Ghana ha enti host ne busa me house of folk ama me botu buye ye kampa bo asem na o enti wase ye busa ne say nayi wase okodi nkomo say Kumasi Asante Kotoko metema krobia wo me ye big say club bia o kromu a ana host ne busa say house of folk wase o masa house of folk crowd o mo men Kotoko yebusa Aduana wase adabi yebusa medium wase medium ankan ana fie ko busa Aduana no wase ye kampa bo asem na kan toast wei ene nkoma opani na ye friend say Solomon Ofosuware enso kwedi Aduana fo nso esusu se nei antwa yenti onko retract na sempo no already apology ene so nkoma akefi oba na yebusa no sempo ni say wo mo di communicate aba mountain se ensem akoke kan no omo bonju so edian ana wo ka fa yenti Solomon Ofosuware adechi no after me have a pan na dwuma na o because adia me pese me ye obi ase say
mas amanu masem bi ana me ne ye bi ana me bi be ma obi adi yaw enti ntantam na anu anajo me ye course bebre me fra atapokuma anya no ade chi ana me fra e patron chema kwakwa mponza sa asema aba abontini anya se na mi susu anya ma adwene no enti won fra bia na podo ne on enkasa okay wa fra me aka kire me se wa fra bia na Hetiano aya global supporters chairman ma metama krobia Kumasi Asante Kotoko team no opani a friend says Solomon Fosu Ariana no so edi san komo ya sume yai yedi nyina so sumo djumadi ensi na onim say over the weekend me patcho MTN FA Cup quarter final games ni hyehyɛ so na Sunday 2 big games ni so beto dwa we no ya boni nyina enso Cape Coast Stadium club a friend say Dreams FC any club your friend say Heart of Lions bebo sa game ni ba so 3 p.m. na African na jono na nasempo na nwume so no Atram Divise enso any Medium Sporting Club bebo eno so ba so 7 p.m. etiano enso enkoma kefi oba yedi nyina so sumo dwumadi ensi na World Cup ya be kono Ghana de say ye better sorry biane nsema eno so eboba unimo pani a friend say coach ya preko me no ka say oya under 15 men's coach edema Ghana na wakodi nkomo osi coach otoado nko a ana ene 2 minute kitano sample player bia wasefata se obetimi abehye Ghana jersey no na wakọ represent oman no enso World Cup na se no obetimi afre and office say answer did ni sa 26 months squad eti auto decision to make the result in the if or the team no ba na say team ni good na say corner come a good result hallelujah and come a good result then we'll come back. Where ye coach ya breko under 15 head coach and also the South Sumway. Emma yadini na suja o djumadi ensuna bibi bia kwankan na watu aso edin komo was say Ghana Blasters team na kita no meche players on board ade kan say qualifies no dodo na nya ready wo hwe obi ti say kudusa enai we pra before say e be call World Cup afei ana all recover and ana opania your friend say we no Inaki Williams so mun nyina no mun ni form yentie senia opani na ekire ni semu. Why not? Not because he's available. But I'll look at Omomi available because and then if you have to go to the World Cup, is Kudus ready? Inyaki is not ready. After no start what I say. A lot of players are not ready. And I make us say from January now, I'm forecast say ballot in the Come on, coach, your breakaway so kwedi adi nyina so sumo djumadi enso na bibi bia kon company for say kwan na wasa dia kra ewie awabobo an yemfa yenjina we so na efisa mobo so na ye boabo no yemfa ensia kan ketesi Lumba super ya dan wa ba flight number DL106 na ye konko fun cruise. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with a super break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with a super break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with a super break. Power Right, Abusia Gusua Sinkonya so kan ketesi Lumba support for dusuno flying number DL1069 ya konko phone crosso amana ne come on the latest exclusive ni nyina no yade ni nyina so sumo djumadi esuno ndeko empokra ne deba o djumadi esumedika kacho say wo join ni show no live on Facebook a capital D capital 106.9 champion Kofi Taylor the birthday boy na dama images outdoor videos outdoor on say so na se bibi bia so kwankan eno so enkoma ka fi oba yan sha se me pacho yo
UEFA Champions League no round of 16 no kase no team of the week na nya Bamantina Brantia your friends Thibaut Courtois and ono so timi Monti go post no Brantia your friends we no Jacob Sanso ka ubi Sanso na Andre me patcho benya Brantia friends Lino Man and afa company Stanisic when any defenders naya me patcho me no kase omo so ya bomu din say UEFA Champions League team of the week no wam so etimi nya not say on be defender me patcho ni ma Brantia friends Bruin Start Fed Abrante wedi juma enso de ma Bodo Glimt na Sanswa ana Lemina wano esia kan edema Galatasaray obekai me patro game tojwa enso Rams Park at the time Galatasaray so no echi club efense Liverpool ebo mekaniba kwa Abrante we enya the only goal enso sa game nim me patro the man of the moment Federico Valverde Enra ono o discipline Manchester City brutal hat-trick no nya no wano so etimi nya nod ni bia me no kase no UEFA Champions League team of the week no wanso yede ni dia kan Michael Olise si akan edema Bayern Munich Sanswa ana William Alvarez so wedi juma enso edema Atletico Madrid na Brantia your friend say we no Cavaskeria Chelsea for champion player no yes when the DJ Fiba odini juma wedi na semana na msubi nyankopon aduma next week Abrantu Ezakwere be bono ano eno so enkoma akre fi oba yedi nyina so sumo odwumadi enso na ese bibi bia kwankan e wo odwumadi enso eno so enkoma akre fi oba nani ma Brantia ye friend say John Boateng a former player enso de ma Bayern Munich na wakodi kobo ye busan say John Boateng between Messi and Cristiano Ronaldo say womumienu wan kra ana ukohia na eya ubohu pa waso no anka obechusu say obetimi ahia Ronaldo esanse akwana ye friend say Messi no Maza, who defended against Messi, and who the Messi won here. Now back in the year 2015. They were Messi train Abrante John Boateng nafe okwa chepe bo ani for openia your friend say mano no yaso and I'm subing Abrante midi no come John Boateng was here ne wobe prefer sempo no wobe defend against Cristiano Ronaldo dan sempo no wobe defend against Messi no and so en come akra John Boateng akodi yedi nyina so sumo dwumadi enso na Abrante your friend say Gavi o say kan and so de ma Barca minu kasa mi say Abrante no pra reporter megada na dwi and he say omama no green light medical attention say my Brantia no recover. Now over the weekend, na simple na watch a game. Barca so ne Sevilla bebono. Me patro penny friends Hansi dey tafle kono so e consider so be my Brantia friends Gavi. Be man playing time na simple no game time. Say no be onu so betimi be sheki am no dey train club. Your friends Newcastle United no so e yan kuma akrefi opa. Yedi nya so sumo dwumadi enso hu de akọ. Empo kra ni de ba na madi kandin komo. Enso chesem patro final sima ne baso. We no eye Commonwealth champions. Any idea can say Euros champions and Omina. Wamusweji Copa America and African Pomaya, Wamaji Euros in Argentina, and Acopiamo South America, Omoji Adia Cancer Copa America, and on my friends Spain, and so energy Euros and Timino Caseno, Finala Simano, final a year between Argentina, and Africa, on my friends Spain, me patrona Tine, Nanka final no Quashisha so, and so my friends Carter, and a reporter Megada, and he says, same Penifonsu consider, some Pombe to me, I is our final, and so be Piamo, my friends Spain, me patron Clubber. Your friend said Real Madrid Stadium or Estadio Santiago Bernabeu. Na Argentina for one month here, Masa Dabi Yan Tias here, Ahenia. I was here a couple game our neutral ground. On my friend says Spain and Omukita Real Madrid player Jodwana. Woman himself back, you know, a bunny saying a year couple game. As a game na neutral grounder. Eti Kofube Pia images in the Dinkomo. A bunny saying as I say, he said, Yakobo game. And so our neutral ground, I'm going to call mine. Your friend says, Spain, I'm Subi, and I'm part of Argentina Federation. One must say, Omon Tessan Commander, me patron Penifonsu di, Sampo South Final game, Yankobo, and so Stadio Santiago Bernabeu, no so, and Koma Kefuaba, na Argentina for no so, one must say to me in Comasempo, and come to Italy Crampa. And come back to me at a spare party, and here almost channel so, and come on, Kefuaba, Yadin Nasu Sumo Jumedian, Sweet Patro Rodrigo Constante. Wano a player the Manchester City. Nene ni neighborhood out say neighbors no and so add nama police. Oma call report ni nyina say Abrantu adie sen na say odi drone or fly drone and so konkrofo fie ehwe nkrofo nkoma anie. And I'm subina masa nkrofo say ahenia a residential area. Uwa fa 55 sebi enya ha o
enti abrantie we ya meeting and meeting no komo Rodrigo Constante osi akan enso de ma club e friend say Man City me patcho neighborhood ate and any neighbors and mantemote no enkofo anase manfo no mote no wo so timi report na ma police nei ade se bia no wo so timi fly drone enso hwe enkofo nkoma no so enkoma akra fi oba yedi nyina so sumo dwuma de nsu nanim say UEFA Champions League medical di komo say Galatasaray enso che club your friend say Liverpool guamu de maka bako woman timi anti run of 60 TNA me patcho next week Wednesday Liverpool share some betimi over tennis score line na himself since the year 2019 Liverpool so timi ade kan say over tennis score line 3 ne kwaje and so Spotify campaign against Barca one bar Anfield be share Barca for no since the year 2019 we no Liverpool woman timi winning wa Anfield BM our Champions League Wobakai me patcho 2020 Liverpool against Atletico Madrid round of 16 second leg no Atletico Madrid be form so e come and some timu mienu sanso na 2021 against Real Madrid and also na ya de kan say quarter final second leg game no be 0-0 me patcho Liverpool against Inter Milan and also 2022 round of 16 when himself second leg Inter be form so e kabako the year 2023 Liverpool against Real Madrid no game no so na ya de kan say round of 60 first leg Madrid be form so e kan kan nu mo timu mienu ana me patcho Liverpool against Paris Saint-Germain last year 2025 and also round of 16 patcho club your friend say Paris Saint-Germain so no e be form so e kaba ko matima tenti nei me no ka say Liverpool Anfield road ya sebi ayese kosi be no zabwa we unamuram oje chichira say wabode Liverpool to Anfield and so awade kan say Champions League che say club bia ba na say opuma no open no na say Liverpool abode na say ni ba bi and so e kan boda and also yankoma ke fiopa yedi nyinama ni nyinam no international DJ afibabo refia what the images videos audio simi so camera ni nyinam no yamfa ncha no masa de waka na yede be ya juma eti last story ni so na fe yakwadi international DJ Anti Silver ni pie no they say ne ho aka aje say Anti Silver bam na babia dun su de Anti Silver bam enye yie esan sempani force babia chichira aboa ne ho na yasan no Nhyiraba Kwadwo Sammy bi can be yeah me godfather Mr. Aitman can be ne tablet akwedi babi ni nyinam no enti international DJ me dey so hey adi onyuma na adi o adi o adi na wasere say papa no ye me mo bona say say asa misiri o hwe ne dachi ne confidence o de be trafia ya sad na sa adi ntina na hoyo nwanwa eso onu ne gine hu die adi na oji Chelsea team ni disa adi na oji die say me go so hwehwe nyum bi na o hwehwe nyum eni e fa last story ni story na bi na nyum be yodi asi ni die ye ntwa so bio ye ni abusa na ye de agude mu nsem ni ti yanda Lumba super ni flame kono as me dey the best market do say obetima friend man be say Mr. Kwame Afum therefore bon ponsem de share sanso na Kenneth Tata odi sika brante Jesse Michael Awuno ana fei oburu ama the fanti Englishman no anime nyina atamachi ana ye de agude mu nsem bre ana fei kwampana baba friend say Belinda e de moral support ni so ebo anti ofa yam fancy na yan ko afiba so afiba no me ba den o tena si afiba enchance go viunim yen ti birthday ni mfiri ho yen birthday na ewie na yesimu a afina eno no yen konko a akaya be kakra be di be di sa adwumade ne yasoro so birthday ni yade ehu hia nti de me yen ti mfiri no achi no yesi fie ha no ma adwumade e wa ha no ade Nyankopon sa na firi soro ba fi se nipa ho aka nipa ba ko ho e ba beka na we ya woda soronko e ko dia ma an asare ono owo tutu akuapem dodo abo no mra ne se maame me na ene e wa woda ne senti empa ba yesra ma nyina se Nyankopon nye wakoma so apedie nyina mfa ma wo big brother Barama Kweku Sechi ado abo no mra ne se dache ona ye chief executive officer de Madax Multimedia ene wo se ene e wa woda twede ampa Nyankopon onhyira wo pa na onye wo kese kukwam pa bia wabɔ no awurade ma ne mremu ne mpa bɔ ne se Nyankopon ma odache enye fe na o mai mu nyina no Nyankopon fa si die ekro na Ghana fo nyina hu ne pa ono twere mpa Nyankopon de ahye wafro ma so happy birthday going out to you an asare wo etutu akuapem ado abɔ mra ne se ma me Nyankopon hyira pa no ma akoma so bi se die nyina no
Emrem way every your big brother Berma ba Kweku Sechi Adobon man say said Dache on a chief executive officer at the Madax Multimedia no see emfa woda sun kuwi yemfa ma be yedro yi de makro sebons wanyum bi yemfa ne toni amra amen DLFM 106. DJ afiba nyu nyina ni atamfo ani abre ne pass nyamenya na dom na say second leg no Thursday pepepe na watch pepepe Miss Max amfa atamfo ne ne ye fiba atamfo ne ne ye ni o dwuma ye bedi no we ade nyankopon na we go bitela sorry awurade a na we nim enyo ma kwen so sa fiba nya bia na kan so me hyebo na meboa ye ntie we mra Enyuma woti nyina eye DJ afiba enyuma most popular request ye de man na numere visi no na no akoyika ye wi e be kire ode enti aye bo sa anyuma we nyina na ya so kase bo no so na we nso edam ye enti we hwa de enu no bibi ribo oraya slaka enu no bibi ribo oraya slaka we yetunufo a wamfa enti Ghana for the enti a yetu sa na mo ne pese Ghana for tie the enti a ema no menwuma ye bo ni nyina ya nwuma e kansem enti we de Kofitela nso wa ha enti me ye ma de enti ene ye nwum to nyina sesen ye ma Ghana for hu de enti a ye di sa adwuma yi afiba on oppose sesen sesen on oppose sesen sem so me nwuma me be kanta sa enti so bia metum oh they say no I trust my boys so say ya na grab unti kan me wie ya na ya come back no enti me ye ma Ghana for no ehu de asi enti aye bonwumi ne ye nso so ye ba ma wakwanya won so aba onwum no ye fa ahwe ade yeah my Bismarck nyawe say and the men are playing and the men na ebo ball ne ti say no kind na home and away ye nya she PSG ne yi won film be ni tiri ho okay home and away oma me sure so tie aha iti man nyawe say na men man na ebo ball ne nti home and away ye be she won home ni asa she won away say ye wa away o ye bo away ne ye she won ya be she won home better na ye wi ya dwiri ni tiri ho yo
Come. Yamintie umpa bo. No ntie usufre nso. Enti the international DJ Afiba na hotel kan no be nwuma. Enti de ntie aye bob nwuma we nyina no DJ Afiba kwhye bo eno asa Chelsea. Ebetimi apreprekire ama PSG. Ekoye no ewi akire no. Na o makwaje ka no enum a mutimu mienu. Omo twen second leg yakopon ya adoma next week Thursday. Na eno no minim game ni beba so Wednesday. Beba so Wednesday. Ukuada. Enti exercise ni be Thursday anopa. Sa Ghana nso ukuada tuntum. Enti edu ukuada de a ye ne ebetua ne TNT. Yes. Ema na badwuma no papa. Baton ye konu. O say? Asemu se baton ye konu. O say say de yanka so de nkugo. Nevertheless. Yeah, o there. Nevertheless. Won patch mpom ye. Nevertheless. Hey, I don't know get nwie ye, but now ye tie pa. Ye quarter. Every key word is very important. I'm telling you. You be boni tire ho. Meba. Sabo. Hey, Afiba. Still now we now so. Hey, David Kwadwo. Nevertheless, me do Yesu. Hey, your penny. Try. Kwadwo, minim na me kan. Mbetumi afia fa PSG so. Once we liki information nyina ma PSG. And we tufa yan so no. But this time around Afiba, we da ho gina wona so say. Yeah, I trust my boys. Ya me ya dom na next week. Se Basa PSG. Etimi yi Basa free mu a. No, mutumi yi Chelsea free mu a. Yeah. Utini ye nwene ho. Munwene ho. Better. Na say ye etimi yi PSG free mu a Bismarck. Ye be yi no. Ye dabi Bismarck. Wo je tum say. Oh me wa. That's 3 goals. What of him? Na ka me full playing conference o. Wow. Let's say mutiri won. There next week right time na right time na. Better. Me nka say me nya no abeka say na ye cancel. The way dey wo je tum. Comfortable lead. Me say I bet my life. Nevertheless, me say me jimi hudi. I trust my boys. Mpeni for be sere mo technician say yensa mo ne voice ne se ne wura fia na ontie ne ye nsimo keka ye no. Fatum ye dem. Nyawe say. And the men are playing. And the men are playing. And the men mat never born in there. Okay. This is not kind of home and away. Home and away. Home and away. You not share PSG near you of him bet ni tiri home. Okay. Home and away. On my. Me sure so tie. Aha. It man in your way. Say na men man never born in there. Home and away. You be show home ni asashe won away. Say say na away. You be show home ni asashe won away. Na away. You be show home ni asashe won away. Say say you away o. You boy away ne. You show on you be show home. Better. Ni home and away. You be show home ni asashe won away. Say say you away o. You boy away ne. You show on you be show home. Better. Ni you ya dwiri ni tiri ho. Yo. Ai come. Ya mentie wo mpa. Yeah. What's it saying? She never he said, I want to talk about back. Mumu yan. Yana yentimu yan. So no the team yentina wa kana no atumi. Wo ju team di. Home and away yentimu yan. Say home and away ni yabo. What you say? Yentimu for back ko pen dey. Yeah. Limit team. Apeke form sin Afiba. There's no way they say I want to ubegina ubekobia. No United bet na say ama PSG abese ne fight. They say no me ba they say no opese ukobia. They say DJ Hitman the aba say Afiba in trouble part 1 and 2. Yeah. Afiba in trouble part 1 and 2. Your quarter. We anke o say na go fiki kan. Obeba already tiba be ka best market ne ho ana. There be say so better base market here. Say etofa ho a ye nwiri obi enka ho. In support but every west I can and so count to be. Yeah. Say because of second league in Intino. Tie. COVID ni tika won dey the best account. David tika won na be kan. No tika won me am trend dia me pa ye be ka ho ama no. Che, wonu bibi. Afiba, me or try me bani birthday. Me bani so gifted to me. I say me am can be your time at is da. What they call for ti ko. Hey. Did say or try any birthday ya. Or try be celebrate na no kra nyina be ba no so no. Chelsea ya wie. Enti bet me over 10 results. Hey. 4 goes down the line. Don't need team on anybody. The friend ni say obeto bo abowa na nice be so. Ono na nim ni gina. Go Afiba we say nyom be na we say. But mami oppose nyom be mam na mu say. Mr. Hitman say. Yen fire da jini ya ni nantu nusu no yo nyamie chemani su abantatia pose fawani ntuni basu no bedu rama sabu aba fawani tu nyame su
DLFM 106.9. Yeah, what champions oh? Na yeah, na dey say yebu abam because yeah wuti dey pesi. Na me tell say, who di kan quarter who bi mo. Blue no Adjoa baton. Blue no Adjoa. Say who say, Adjoa say mo share on bed dey say 6-3. Dabi you be share on 3 now. Ni akwa extra time ha we ni asa be share on. Na ma you ma frim. Yeah. Na Chelsea qualify. Sa bebe. Obese da Paris Saint-Germain obese. Say yem fa ne say. Ya share mo 3 na mo timi share. Say dey waka no say eba na mo home. Mo hye na mo hye bi na say o mantumi an qualify within yenyi. Me say yan qualify mo yi meeting hands down. Mr. Hitman say. Mr. Hitman say record. Have you heard it? About it. Mr. Hitman say mo ti abaye nyi nkonya nchire no. Yeah. Enti Mr. Hitman also baba Bismarck. Me hunu bi pen Bible say. Mo wani nye sa hombone nyina bra bo ho ase ama wo. Me wani ni se ya twere wudi won ko homom tie ni ye. E betumi aba se e bia na Chelsea atumi over 10 results no. Ya botre. Mo nya botre. Empre o de mo nya botre. Ma me nyi mu firi mu ansa. Me na me do ti show no. Bismarck. Se ba say Chelsea to me over 10 score line na. Yenyi uti. Oh. Me say ewia so opening me kasa 10. Me ba. Oh, me penchire mu yenyi uti. Me ba, me kasi so. Better enfu kura ni DSC. Tiri utiri de ebeyi. Se eba se wo dia mu yi a na efu a mu sanyi. Better. Yes, you two. Abiba, Snapia bank to Abimpo. Aha, and what that's what say. Yeah, what is that one? Snapia bank to Ambono, Yanya did you know? Sister Rita or Tamakom to 2. Or since Nhyiraba bad pa, wow, born you Murphy ban. Say, and you know, for the Adjoa media, I don't know, men to talk about Parkers. Govi, never in the history of football. Chelsea me I said. They think I mean, France. Chelsea team way. Come back, Apu. Madrid is over. Govi say no. I don't know, penny. I don't video drove a man. Better. Who Rafi? I should buy my trust here. Basta say one trend now. Ya time on better. Matemas. This year no. Pass growling na munya mpesa mu din. You be you try ya time no ko. Ento we de besi. Nyame ya adoma next week. Yeah. We ni akire. Nyankopon mo ya nyina ho ban soronko kama. Na ya nyina ya nya nkwane ahoden. Na me hye afia. Na enim se de tebia ba ko tiri de. E de ebeyi. Because e de ba ko bedi nku ne ba ko ayeden. Elusu sa nya Bismarck ti a na ya fi beti. And to be only lolly for a craft, my bubble, Siama, Mudia. Nipani yare for the crap of Baba, no, the Mayan team, Baba, never freak us one. Nipani yare, baby, or Debbie, I mean, my father, no, Hetma crass Baba, Nadian, obedient. Baba, no, pay we are new. Antiacos never pretty win, honestly, but Tiana Kada. Esta course. You better na card that esta course mra me pese me ka esta course. Yenim. Tam ko ya. Etianma no. Ya me ya doma next Wednesday. Afiba ne Bismarck man Bisay. AKA Adusai Hweho. Emu ba kuti ye beyi e wo fie ha. Yankopon ka mo ho. Enti yes so kase ebo no so na dwumadi aka no aba beto so. Akenkan fo ya besuma numre no edi amejeso ya wofa ose ade odi one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adjoa Agyei on the ompene ho asem endo afiba hyabo no tu no fu wantie nti wonka hwem ename me de nwum we prapreche me wofa aseba Adjoa Agyei Sikapa nwum sine wante yanka ya kram DJ afiba is up next jumadi ode ba no edi adaso no eya wo so free samre kopem se no de ne bre Bismarck asembe na aka pese o kan wa ye din siwe say ya wi ana ya wi be ma menchi asamje bakwi me fa no mapon me fa o enti mama Julie okay me ne nkomo ba akumi no bi na fe sister Rita anso ma menchi a enti wo fa influence obechi adofo bi ana eska oh dabi okay better why enti yakramo